Ingabire Victoire yahaye urukiko impamvu umunani zatuma afungurwa. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaburanishije ubujurire ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rya Madamu Ingabire Victoire Umuhoza uregwa ibyaha 7, atanga impamvu 8 asaba ko icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro cyateshwa agaciro agakurikiranwa adafunze. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwo bwerekanye ko hari impamvu zikomeye zituma akwiye gukurikiranwa afunzwe nk'uko byemejwe n'urukiko rwa mbere. Ingabire Victoire akurikiranyweho ibyaha birimo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugira nabi ubutegetsi buriho, gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa icengezamatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, gutangaza amakuru y'ibihuha, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugira nabi ubutegetsi buriho n'icyo kwigaragambya. Mu iburanisha ku bujurire ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rya Ingabire Victoire ryabaye kuri uyu wa 4 Kanama 2025, Ingabire Victoire yabanje kubwira urukiko ko nubwo yunganiwe na Maître Gatera Gashabana ari nk'amaburakindi kuko ngo atunganiwe uko abyifuza, ko yari yasabye ko yakunganirwa n'umunyamategeko wo muri Kenya ariko ntiyabona ibyangombwa byo gukorera umwuga mu Rwanda. Ingabire Victoire wari wambaye impuzankano y'abagororwa afite umusatsi wa naturel, na Maître Gashabana wabanje gusobanura urukiko ibaruwa banditse mu gitondo basaba ko iby'ubushinjacyaha bwasubije ku myanzuro yabo y'ubujurire muri systeme byateshwa agaciro ngo kuko babishyizemo mu ijoro ribanziriza umunsi w'iburana saa 3:06, uregwa akaba atagize amahirwe yo kubisuzuma. Maître Gatera Gashabana yashingiye ku ngingo ya 75 y'itegeko ryerekeye imiburanisha y'imanza z'inshinjabyaha ijyanye no kumenyesha ukekwa icyaha dosiye ku ifungwa ry'agateganyo, ndetse n'iya 87 igena uburyo n'ibihe by'ubujurire ku cyemezo gifunga cyangwa gifungura by'agateganyo, avuga ko ubushinjacyaha bwagombaga gushyira muri systeme umwanzuro wabwo byibura hasigaye iminsi 5 kugira ngo uwo yunganira abisuzume, bityo ko uwo mwanzuro wabwo wateshwa agaciro. Mu gusubiza kuri iyo baruwa, ubushinjacyaha bwavuze ko ibyo bwakoze biteganywa n'ingingo y'184 y'iryo tegeko ivuga gusubiza umwanzuro w'ubujurire igira iti: uregwa mu bujurire hakora umwanzuro mu buryo bumwe n'uwajuriye. Umwanzuro wo kwiregura usubiza kuri buri kibazo hakurikijwe urutonde rw'ibibazo byagaragajwe n'uwajuriye n'ibyo asaba urukiko. Ubushinjacyaha bwavuze ko iyo ngingo itateganyije igihe ntarengwa cyo gusubiza ku mwanzuro w'ubujurire, bityo ko ibyo bwakoze biteganyijwe n'itegeko kandi ko izindi nzira ziteganywa n'itegeko zo kumenyesha uregwa byibura mbere y'iminsi 5 byakozwe mu rukiko rwa mbere. Umucamanza yavuze ko iby'ubwo busabe bwa Ingabire Victoire n'umwunganizi we urukiko ruzabisuzuma rukabifataho icyemezo. Ingabire Victoire yahaye urukiko impamvu 8 zatuma afungurwa. Nyuma yo kujya impaka kuri iyo baruwa, urukiko rwatangiye kumva Ingabire Victoire Umuhoza asobanura impamvu 8 yatanze zatuma afungurwa by'agateganyo, icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kigateshwa agaciro. Impamvu ye ya mbere, Ingabire Victoire yagaragaje ko ari nayo y'ingenzi, bayise kutubahiriza ububasha bw'urukiko bukwiye, aho yagaragaje ko hakurikijwe itegeko rigena ububasha bw'inkiko. Bavuga ko Ingabire afatwa n'ingingo y'106 yashingiweho inyuranije n'itegeko nshinga kuko urukiko ari rwo rwategetse ubushinjacyaha kumukurikirana aho kuba ari bwo bubyibwiriza. Ingabire n'umwunganizi we bagaragaje ko nyuma yo kubona iki kibazo baregeye urukiko rw'ikirenga basaba ko iyo ngingo inyuranyije n'itegeko nshinga ingingo ya 62 yakurwaho. Basaba ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rusubika iburanisha kugeza urukiko rw'ikirenga rubifasheho umwanzuro, ariko urukiko rurakomeza ndetse rufata icyemezo ko afunga iminsi 30 y'agateganyo. Kuri iki ubushinjacyaha bwagaragaje ko nta cyari kubuza urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuburanisha urubanza bifunga n'ifungurwa ry'agateganyo kuko uretse kuba Ingabire n'umwunganira batigeze bakurikiza amategeko ngo baregere ingingo y'itegeko inyuranyije n'itegeko nshinga, urubanza rukaburanwa ndetse rukanapfundikirwa rukanafatwaho icyemezo.
Ubushinjacyaha bwavuze ko kuva igihe yafatiwe ku itariki ya 19 Kamena 2025 kugeza urubanza ruburanwa tariki ya 15 Nyakanga 2025 batari bigeze bagaragaza icyo kibazo cyangwa ngo baregere iryo tegeko rinyuranyije n'itegeko nshinga, ahubwo bikagaragara ko ikirego bagitanze tariki ya 17 Nyakanga, bityo nta cyari kubuza urukiko gufata icyemezo ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Bwagaragaje ko urukiko rwa mbere impamvu rwashingiyeho rumukatira gufungwa by'agateganyo rutashingiye kuri iyo ngingo, ahubwo rwashingiye ku mpamvu zikomeye zagaragajwe n'ubushinjacyaha zituma akekwaho ibyaha akurikiranyweho. Impamvu ya kabiri Ingabire Victoire Umuhoza yatanze ni ugukurikirana icyaha cyashaje, aho yavuze ko hari ibyaha ubushinjacyaha bwamureze kandi akurikije ibiteganywa n'itegeko byarashaje. Aha yavuze icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha kiri mu byaha byoroheje kuko gihanishwa igifungo kitarenze amezi 6, ubusaze bwacyo buba nyuma y'umwaka umwe, kandi kikaba ari ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa 12 Ukwakira 2021. Ikindi cyaha yavuze ko cyashaje ni icyo gucura umugambi wo kwigaragambya, akaba yarakibajijweho mu 2021 ndetse imyaka 3 yikurikirana ikaba yararenze, bityo akavuga ko nacyo ari icyaha cyashaje. Maître Gatera Gashabana yavuze ko urebye no mu mwanzuro w'urukiko rwa mbere, umucamanza yavuze ko nta kigaragaza ko uwagerageje gukora ibikorwa nk'ibi bitaba bikimurimo. Avuga ko ibyo ari ibitekerezo bwite bitari gushingirwaho, ko atagaragaje ko ibyo bitekerezo akibifite. Mu gusubiza kuri ibi, ubushinjacyaha bwavuze ko ibyo byaha bitashaje kuko itegeko riteganya ko igihe cy'ubusaze bw'ibyaha gitangira kubarwa kuva igihe igikorwa cya nyuma cy'ibyaha cyakorewe. Bugaragaza ko ibyo yatangaje n'ubu bikiri kuri YouTube, bityo icyaha kitarasaza. Impamvu ya gatatu, Ingabire yavuze ko hari ibyaha byashingiweho kandi ubushinjacyaha butaratangiye impamvu zikomeye, ari byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda no kugira nabi ubutegetsi buriho. Yavuze ko ubushinjacyaha buterekanye aho ibyo bikorwa yabikoze, cyo ko nta mpamvu zikomeye zabyo zagaragajwe. Avuga ko batanze impamvu ku gucura umugambi wo guteza imvururu muri rubanda kandi icyo cyaha atarakirezwe. Yavuze ko hashingiye ku buhamya bwa Gaston Munyabugingo watangaje ko yari afite iyo migambi, ariko avuga ko hatari gushingirwa ku buhamya bw'umuntu wakurikiranyweho ibyaha ndetse akanatoroka ubutabera. Ikindi yavuze ni uko amajwi yashingiweho ngo yari ayafashwe binyuranyijwe n'itegeko, ndetse ko hari ayashingiweho kandi Ingabire avuga ko ntaho ahuriye nayo nk'ayabitabiriye amahugurwa. Ubushinjacyaha bwo bwavuze ko bwagiye bugaragaza impamvu zikomeye kuri buri cyaha bwamureze, ndetse ko ari byo urukiko rwashingiyeho rufata umwanzuro. Ikindi bwavuze ko ku buhamya bwa Munyabugingo itegeko ryemera ko umuntu wese uruhare mu cyaha ashobora kwibwiriza akaba umutangabuhamya kandi ubuhamya bwe bukemerwa. Ku cy'amajwi, ubushinjacyaha bwagaragaje ko ingingo ya 20 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, amajwi yafashwe y'umutangabuhamya kwari ukugira ngo amenyekanishe ibyaha biri gutegurwa bigamije guhungabanya umutekano, bityo ko hatari kubura gushingirwaho nk'impamvu ikomeye. Indi mpamvu Ingabire Victoire yatanze ni ukuba urukiko rwarashingiye ku mpamvu zikomeye itagaragaza uruhare rw'uregwa mu gukora ibyaha, aho yavuze ko ku bijyanye no gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi no kuwujyamo hatagaragajwe uruhare rwe, kuko amahugurwa yavuzwe yo guhirika ubutegetsi mu mahoro ngo atayitabiriye, nubwo yitabiriwe n'abantu b'inshuti ze cyangwa basanzwe ari abayoboke b'ishyaka rye ritaremerwa rya Dalpha Umurinzi. Aha ubushinjacyaha bwerekanye ko Ingabire ashaka gutandukanya itsinda ry'abahawe amahugurwa yo guhirika ubutegetsi n'ishyaka rye ritemewe rya Dalpha Umurinzi, kandi atari byo, kuko hari n'umutangabuhamya wakoraga iwe yahaye uburyo bwo kwitabira ayo mahugurwa, amubwira ko ari ayo kwiga icyongereza, ngo yayageramo agasanga ni ayo gucura umugambi wo guhirika ubutegetsi. Ubushinjacyaha bukavuga ko nta kuntu aya mahugurwa Ingabire atari ayazi. Ku mpamvu ya gatandatu, aho Ingabire Victoire yavuze ko nta mpamvu urukiko rwa mbere rwashingiyeho ku cyaha cyo gucura umugambi wo gukora icyaha cyo kugira nabi ubutegetsi buriho, ubushinjacyaha bwagaragaje ko hari mesaje yandikiranaga na Sibomana Sylvain aho bamwitaga mukecuru, ariko buvuga ko nta
mpamvu yo kubivugaho byinshi bizaburanwaho mu mizi y'urubanza. Buti gucura umugambi, urukiko ku rwego rwa mbere rwarabisuzumye ndetse rusanga impamvu ubushinjacyaha bwari bwagaragaje kuri iki cyaha ari impamvu zikomeye zituma Ingabire akekwaho ko yakoze iki cyaha. Ku mpamvu ya karindwi ijyanye n'uko ibimenyetso byabonetse mu buryo butemewe n'amategeko, ubushinjacyaha bwavuze ko atagaragaje ubwo buryo butemewe n'amategeko ubwo ari bwo, kuko audio bavuga ko zitabonywe bikurikije amategeko Ingabire atazihakana. Bwavuze ko uregwa n'umwunganizi we bari gushaka kwinjira mu mizi kandi atari cyo kiburanwa kuri ubu. Buvuga ko bwo bwabyirinze ahubwo bwagaragaje impamvu zikomeye Ingabire akwiye kuburana afunzwe. Ingingo ya 8 yatanzwe na Ingabire Victoire Umuhoza ivuga ko atafungwa by'agateganyo nuko ngo arekuwe adashobora gutoroka ubutabera. Ibi yabishingiye ku kuba nyuma y'uko ahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika yakomeje kwitaba urukiko aho yatumizwaga, ndetse ko yanasabye kujya gusura umuryango hanze y'igihugu akabyangirwa, ariko akaba yarubashye icyo cyemezo ntagende. Yavuze ko ari umugore ufite amahame ko adashobora gutoroka ubutabera kuko ngo ibikorwa bya politiki akora bishingiye ku mahoro. Ubushinjacyaha bwavuze ko bwibaza niba hari igipimo kibaho uregwa ashobora kugaragariza inzego z'ubutabera mu buryo bufatika ko atatoroka ubutabera. Buvuga ko icyo gipimo kitabaho, bityo ko atakwemererwa gufungurwa by'agateganyo ko ibyaha akurikiranyweho bikomeye birimo n'ibifite igihano kirenze imyaka 5. Buti twe nk'ubushinjacyaha dushingiye ku buremere bw'ibyaha uregwa akekwaho kuba yarakoze bikaba byashingirwaho nk'impungenge z'ubutabera ko aramutse akurikiranwa ari hanze yatoroka ubutabera. Ikindi ubutabera bwagaragaje ni uko arekuwe ashobora kubangamira iperereza, ko yavuze ko afite inshuti zitabiriye amahugurwa yo guhirika ubutegetsi, kavuga ko abafashwe ari bake kuko yitabiriwe na 26. Avuga ko ahubwo abaye umunyarwandakazi mwiza yamenyesha ubutabera abo bandi bitabiriye amahugurwa barimo ngo n'uri hanze kugira ngo nabo bakurikiranwe. Umushinjacyaha ati mu gihe yaba yidegembya hano hanze ashobora kubangamira n'iperereza, tukumva akomeje gufungwa by'agateganyo byatuma iperereza rirangira neza. Nyuma yo kumva impande zombi, umucamanza yavuze ko umwanzuro ku bujurire ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rya Ingabire Victoire Umuhoza uzasomwa ku itariki ya 7 Nyakanga 2025 saa 9 y'igicamunsi.